Bamwe baekuru a biashara za Meru ni bameneretie uria wari mubunge wa mbere wa Meru Florence Kajuju bakiuga kagita kawathani bwawe na kinya riria arikire obisi ya ombudsman gutimira ndi kuoneka aretira Meru kumania nabo baugite gutina gitumi kiawe kinya kiriku kwithirwa rinde bene kurwira giti kiria akaririte oriu ni baririte miario ya bamwe ba MCAs baria boroti kiri mbunge Nthiru kiuga berere ni abataraga kwithirwa akibutwa. Bakiaria na maruru ekuru babi bamenerete ura wari mubunge wekuru wa mbere aga kaunti ya Meru Florence Kajuju bakiuga batarara bonete wira yake no emona nkinya rira arikire ombudsman gutie kyo bona nkuruki ekuru babi bakuga nkinya mubunge wekuru karirite gite thaino no Elizabeth Karambuka ireme nkinya we gutire maendeleo bakuona tuthurire mutongoria omwe ekuru na turo muthura athiria miaka ewe 5 ai kuthiria miaka 5 na nene thirikari muno nontu itikia mwekuru ni affirmative action araewe itikia nene muno ya kurwamira kana kurwira kioto kio muntu wende nene nthiguru ya Afrika yonde ai president wa Afrika lakini tukioto atuthothete nyana akinya kecho miaka 10 turimbi mwekuru aturetere uteithio tuona twe kwamberia kuria kiuria retete kuthiria contract yewe iria athunguthira nontu ngweka ni aere ithungutha akathungutha aitetia na miakiami iria athunguthira wita kururanga ofisi ya ombudsman Isiolo aikurwa ofisi ya ombudsman Isiolo na chokete ringi utwa area eti inde yete bonchokerie ete kiakwa kakwete kithira kika muntu nontu itikia mwekuru itothuranire na mwekuru tothurire nya we twamuru angaka iterie angaka inamire angaka mamire tutimenya every allocation mwekuru na kwa 81 million cha Meru inacheta Meru 81 million cieta tukwire Florence Kajuju itwakugererie tukwagite na tugukwagite uteguo thithira no tuketha ko thithitie muno teguo choketera jaire gutwagitira jaire urindi eo kinya uyu ungi gwitwa Elizabeth Karambuka iremia ito totije twatere migwe na njoro nontu tuga we nontu no mukura kuru na ije no thina ciekuru na nde te mbeje chikundi Karambuka iremia kareta te yuthia gatethia tembi te parliament nyakari areria Meru wambiririe gwikumiria ekuru bangi ukibera ugwe wathurirwa nuntu bore othongi nara nkuruki bamenerete bamwe batongoria bararua baumirite kumeneria nkirote birire nuntu bokubuta wira Rais William Ruto bakiuga boi bakuona utongoria ndeni ya birire kogwi batigane na irumi nuntu kuringana nabo birire abutiri kuria thirikari kiuria igwa ibo inyo gituma tubia tungi tugwita turankunia itu turika tubia tutumba inya kungenya mpempe turika ituo gutuma na macinani turumana tunajua ni wewe iyo gwetuo kurumana inkwendo chokeria kabara babaire nante kwendo batile nante na shukuru nabo muno itukumika yuyu abatumite bamenya atiri mbere wa ambiriria kurumana nontu ba muntu akubutwa amba omenye ngwe ya National Serious Bond imbi iweka irio kenderea anto babienda babiura akuo ngwe ya Food Regulatory Authority ni regulate abia kura bionde uringwa imwe kuru mukuru wagagerea uma mekindoria iticio umera mbere no kaigwa mboni twena tukwete tukaitiria ririko abatu tutithura atongeria kana tuthura thirikari turemo miuria kiuria ikakwithira kuria thirikari kiuria iko kwatuma muntu andiki thirikari abuto tutereka kuria kiuria ngiripotera Weru weekend nyo kambetaga ki Mutegi.